Ko tirong ke kreile beke ya go reka dilo. Ha o imena ke gona go tsena ka ba mphile sesupo sa gore go na le ngwana mo koloing. Sample ya kenggo Sta-Soft. Difomo tsa go tsenya ngwana mo medical aid. Buka ya go nna le ngwana ya go belega. Ba mphile le beke e na le mo tsenyang pacifier tami le mo tsenyang botlolo ya ngwana e na le diphotlha tse dintsi mo gare o kgona go tsenya selo se se fetolang leiri ya ngwana. Ba tsentse le plastic ile ka plastic plastic ya dipampe ditlankana tse ke tla di tlhokang. Ba mphile sample ya Elizabeth N ya Nipples. Ba mphile le Elizabeth N ya modimo reke ba kanya ba mphile aqueous cream ya Elizabeth N sesepa sa Elizabeth N. Ke nagana le shampoo ya Elizabeth N.